Om Swastiastu. Inggih iratu idedane para pamiyasa sida malih kecunduk sareng titiang Ratu Kakyang Darmo sareng Ibu Wayanasih ring rahina sane becik puniki jagi Magita Santi sane kewacen geguritan Arya Bang Pinatih Duka blatong mapang segang Lur kok dipaksi tumi boring sukat punika kawentenang dane kidukuh blatong angsak mau pelengat kawentenan dane kadi angsang kaya duka sampun rumah serasa punika ring angge wiakti dahat angsak mau pelengat kamemegan kawentenan dani kidukuh blatong muli rares kalairiku raris dane kidukuh blatong matur ring sang pandita inggih ratu sang pandita inggih ratu sang rumaga pandita iratu sane sampun punika nyinahang pisan yaning yukti sekadi wacana Ratu sampun nyinahang sekadi wacanan ratune punika nanging yen yukti sekadi asa punika sida pajang nunya padang sayero nengi ratu pajang punika ngeseng padange sane medug-dug punika masarana antuk waris kumanti iratu pajang nyihnoyang ngeseng padang yata lelune punika antuk toya utawi warih titiang sanggung mengatur yen gumanti mau bukti
kawiyaktiannya nih punika sekadi wacana ratune titiang nyadia pacang meaturan padroweyangan titiangan soane pacang atu orang titiang ring iratu podrowean titiang napi jadi titiang medue maka sami katur ring ratu sang pandita pianak panjang sami katur arte berana katur pianak titiang katur taler ring ratu rauh ring wargi berayo wargine panyake sane wedan irike ring batu sesel katur ring ratu sang pandita Ida bang manik angkarangan lantur mengandika yaning yukti bapa duhung kene nyen bapa dukuh melahang nih bapa mireng yen seken cara atur bapa nih aneh uning yang bapa marun tu nira pacang manyi nayang lantur jalan ngalih margi becik so ketiling oning amok tanu yarto dadi kapito yen seken tutuian cara janji atur bapa dukuh mare untuk manire lakar nyihnoya kawiyaktian bos manire nih tur maning manire lakar ngererek ang bapa pemargi sane becek nyujo su niate